Police Academy da ngasi pangthok kiloriba Manipur Police ke MR amadi IRB Constable Recruits ke passing out ceremony da Chief Minister Nongtomam Birensu sarup yakre. Sakam dabasingna miyoi amagi Fortuner four-wheelers munduna pukibagi thongdokta chainabani haiba miyoi amagi yumda police amadi security force ki apunba kangbu amana red chatakre. Amadi kunmapan suba senior women's national football championship ki final match ta Manipur amadi Odisha na first half ki apiba matamda goal amata chanabangam kidre. Kurumjari ISCOM News Meng Tabi Upuna Makpu Kerodari Bamna Taram Nok Jari Hojik Pau Sandung na Pizari. Assam ki Jorhat Talaiba Lajit Barfukan Police Academy da ngasi pangtho kiba Manipur Police ki MR amadi IRB Constable Singh ge passing out ceremony da Chief Minister Nongtomam Birensu saru yakre. Jorhat ke Police Academy da pangthok liba passing out ceremony da MP Lesem Basana Jauba, Minister T.S. Basante Kumar, MLA K.S. Joy Kisan T.S. Syam Kumar, Manipur Amade, Assam Police ki Makok Thongba Official Singsu Saruyaki, passing out ceremony aduda, Chief Minister na Fungdokibada, ngasi pass out Tauraba Manipur Police ki MR Amadi IRB ki Constable Recruitment Singh na, Recruit Singh na Lajit Barfukan Police Academy Amade, Assam ge Lengakta, Makhoi gi training ase mapung fana, Fanghan Bagidamak Tobimal Utpam Toi, Mahaki Maikai dagi so Assam ge Chief Minister Himanta Biswa Sarmana Hariba Training Academy Asida, Manipur Police ki Constable Recruit Singh ge training pi bagi ayaba, Pirakibatanatana training ase mapung fana, Fangan Kibagi Damak, Hainingai Laitana Tagat Pa Fongdoki. Everybody could be near me, most of the Alman Guardians, most of the Kaiba, Honorable Mr. Mayam, Naku Yamin Karamu, DCP, Division of the Alichin, Makoi the Nakoi Tomal, everybody who is telling me. Pagulong ng mo, makoy na musiba bahay lang. Marami makoy matindi. Kasi nakoy makoy kapa. Personal mo makoy lang. At sana train ba na? Leibag asige chawkhat thorangda achobu thodang loriba lomi singbu ikai kumnaba utpagi numit Kishan Diwas na lakpada Chief Minister Nongtomam Birena mahaki ex handle da post ama thagaladuna leibag asige lomi singda yaifa paujal pirakli hotnabakan ba akhangkan ba amadi masagi mathauda pukning changna leibag miyamgi thogal tawriba lomi sing ase Leibag asige Yanglen Saruni Haraduna Lomi Singge Senmit Londa Hena Chawkhat Pa Puraknaba Leibag Miyamna Angamba Mating Pangminasi Haina Chief Minister na mahaki post asida appeal torakli. Haukiba October thagi tang amada Imphal West ki mafam amada thokiba thodok amada khulai paiba sakhangdaba singna kihan khanganduna miyoi amagi Fortuner four-wheelers ama Munduna Pukiba Thodokta Chainabani Haiba Miyoi Ama Masakang Lehairi. Police gi Fangba Pau Asigi Matung Inna four-wheelers Adu Arambai Tengol Ge, Member ni Haiba, Imphal West ki Uripok Sorvon Tingel Degi, Ascent Kanan Singh, Chahi Yankai Apokpa, Ivo Choba Hariba Miyoi Asina, Sizinaduna Leire Haiba Kangbangamle, Thodok Asiga Mari Lainana Chatakiba Operation Amada Security Force Amade, Manipur Police ki Apunba Kangbu Amana Ngarang Sorbon Tingel da Leiba, Asem Kanan gi Yumda Red Chataki. Red Chathaba Aduda Asem Kanan Amade Thodok Asida Chainabani Haiba, Mahaka Loina Rakiba, Miyoi Singh Adude Tiba Funkide, Adum Oinamak Haiba Red Asida Junaningai Oiba Potlam Kaya, Tengnabadagi Fazin Kre Haide.
Police na seize taukraba polamsing adudi CCTV ge DVD machine ama I-24 wheelers ama olive green machugi bag ahum SGRF haina thaba life jacket ama hurricanes mods 18 haina thaba eargun ama amadi metal plate singa konana BP jacket anini haide thaudok asigi matang da police na case ama lokatuna makha tana tizinbagi thabak chothari haina pau asna makha tari Manipur Police ki kangbu amana ngarang kakching chumnang area da chathakiba thibu humbagi thabakta lona thingkraba prepa ki active cadre ama fare hari faraba miyoi adudi kakching district ki irengban Mairenbam maning laikai dagi khunbong mayum Avijit Singh chahi kuntaruk ni hari Security Force na lokalakpa Jackson Thaurangi manung chana Imphal West amadi Kangpokpi District ke Fayeng Songlung amadi Chiruda chathakiba thiba humbagi thabakta vom amadi nongmai marukya fagat pangamkre Fayeng ge Porom Hills da chathakiba Operation aduda kapa yariba SLR nongmai maru tara mathoi SLR magazine ama XLR ye tokning humfutaro battery ama amadi radio set antenna ama fagale hari loinana ke songlung da chathakiba operation amada AK rifle ge miss round ama AK rifle ge tokning chamaga ani SLR ge cartridge ani 12 por cartridge ama amadi local med bomb ama fagale hari Thaubal Salungfam da Police Commando Singa Kuthoknabada Laikidabani Haiba Laishram Prem gi misi yaningde Fazinduna Thamliba Khulngak Pataru Khudakta Thadokadabani Haiba Kholauda ngase Imphal gi tongan ba mafam singda Maikai Adomgi Meira Paibi Singge Civil Society Singna Kusamnaduna Wakat Mi Fam Pre Kanglei Park Students Association KSA Gimyang Makada Peace and Integrity Committee Kiamgai Pek na sinduna ngasi Kiamgai dasu wakat mifam ama famki wakat mifam aduda saru yakibi Maira Paibi ima Evil Singna Police Commando Singh Maitai da Thauna Utkanu Khul Ngakpa Hatpa Manipur Police Commando Singh Cherak Pi Gadabani AFSPA 1958 Lothokadabani Salungfam gi mihat yaning de maitai hat pada thauna fabagi mahuta narco terrorist singda mathauna utkadabani fakiba khulngak pasing condition amata yauduna khudakta thadokadabani haina play card sing thaba play card sing paiduna kholau kya lauki Hojik aiba fadiliba angang sirasi condition amata yaudana thadokpiyu matungdasu angang sibu kudak tagi satla moida maralame eta sijilaga tonganba party mana maningdagi kapakpani moida tathena atamnana kapa haide haiba kogi Manipur Police na sendoki bai koisu tajare adugumba maran mayam ama leire haraga mayamna namjalaga thambagi mawongse khudakta lepiyu irang sigi namada mayam puna mokmangan daga ichamasing tahanbadi Manipur la leiriba mafam kudimaktagi mama oi punamangna Manipur government gi mafamda amadi India government gi mafamda akan bakongjang haibase sanction lakani haibasima ngasi gi mifam masiga mari leinana ayakna paudam masima tang thunjari IPSA SWA Gymwalk KSA amadi Kanglaicha Club Samupunbina senduna Jorivange Samupunbi Kaitel daso wakat mifam asifam ke wakat mifam aduda salungfam ge mihat yaning de wakat khulngakpa hatpa yaning de khulngakpa fabayaroi fakiba khulngakpa sing khudakta thadokadabani khulngakpa hatpa police commando sing chairak pigadabani police commando sing maitai da thauna utkanu maitai hatpada thauna fabagi mahuta narco terrorist sing da mathauna utkadabani amadi AFSPA 1958 khudakta lauthokadabani haiba kholau kya sulauki Mamangai dagi hauna barak turil mayaida leraklaba maitai singge tatnaba yadraba kuvam asida khwairakpa irel umanglai ngaksel luf Lakhimpur Kasar na senduna lakliba wakchingi anishuba nomaijing numet kumja lising ani kun mangage January taranithoida pangthok lagani hari lai khurumbagi thauram asida miyamna
चिंगनबा लेतना सरुक याबियु हाइना ngakse luf asigi secretary arambam pradifna leibak miyamda paujelakle पंजाब के गुरदासपुर लेबा पुलिस पोस्ट अमदे ग्रेनेड लंगसिंदुना पोखायहनखिबा थौदोकता चेनबनी हाइबा टेररिस्ट अहुम पुलिस का खुद थोकनबदगी लेखिद्रे थौदोक असिंग ngarang numidang पिलीभिस की पुरानपुर पुलिस स्टेशन की कोनबा मफम अमदा थोखिबनी उत्तर प्रदेश अमदी पंजाब पुलिस के अपुनबा कांगबू अमना हाइरिबा टेररिस्ट अहुम अदु फानबा होनरकपदा मखोय अहुमना नोंमै राउंड कया कापथोरकपदगी पुलिस की माइकैदगी सो खुद हनकी थौदोक अदुदा लेखिद्रबा टेररिस्ट अहुम अदुदे गुरविंदर सिंह बीरेंद्र सिंह अमदी जसनप्रीत सिंह कवी मखोयदगी AK series की राइफल अनि अमदे ग्लोक पिस्टोल अनि फागतपा ngमकी हाइना पुलिसगी फंगबा पाव अमना मखा तारी पंजाब पुलिसगी फंगबा पाव असगी मतुंग इन्ना मखोय अहुम पाकिस्तान ना स्पॉन्सर तौबा खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के लानमी ngakतनी हाइरी छत्तीसगढ़ के नारायणपुर लेबा रामकृष्ण मिशन आश्रम ग्राउंड चथरिबा कुनमापन सुबा सीनियर वीमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप की हौजिक चथरिबा फाइनल मैच मणिपुर अमदी ओडिशा की टीम अनिमकना फर्स्ट हाफ की अपीबा मतमदा गोल अमता चनबा ngमकिद्रे राजमाता जिजावाई ट्रॉफी लिसिंगनी कुनमरी कुनमंगा दमक सानरिबा मैच असिदा मणिपुर अमदी ओडिशा की टीम सिंगना हौखिबा थांग जनुमिता सानखिबा तोंगान बा सेमीफाइनल मैच सिंगदा माई पाकलदुना फाइनल मैच असिदा चंगबा ngमखिबनी मैच असिगी लाइव टेलीकास्ट गूगल प्ले गे एसेन एप्लीकेशन दा मियामना येंगबा फंगले महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट लेबा नारखेर के दियोग्राम तुलुकादा मथंग चही के जनवरी तांग 13 तगी कुनमाथोई फाउबा चथकदबा नुपा मचा अमदे नुपी मचा सिंगी हुमफुमापन सुबा जूनियर नेशनल बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप की ट्रायल कम सिलेक्शन अकामपात की नैलित बास्केटबॉल स्टेडियम दा था असगे कुनमरीदगी कुनतरेट फाउबा चथरगनी हाइना एसोसिएशन असगे जनरल सेक्रेटरी TH टोम्बना थादोरकपा चिरोल अमदा खंगलकले एसोसिएशन असिना सिंदुना पांगथोकदबा ट्रायल कम सिलेक्शन असिदा सरुक यानिंगबा एसोसिएशन असगी मखादा लेबा इंस्टीट्यूशंस क्लब अमदे यूनिट सिंगना मखोयगी प्लेयर सिंग थाबिरकनबसु खंगलकले हयेंग अयुक पुंग 6 मखाइदगी हौगदबा ट्रायल कम सिलेक्शन असे कुमजा लिसिंगनी मंगागी जनवरी तांग अनिदा अमदी मसिगी मतुंगदा पोकपा प्लेयर सिंग एलिजिबल ओइगनी हाइरे एसोसिएशन असिना पीरिबा पुंगफम असिगी मतुंग इना यवक्तबा प्लेयर सिंग दे डिस्क्वालीफाई तौगनी हाइरे ट्रायल कम सिलेक्शन असिगा मरी लेना अकुपा मरोल सिंग खंगनिंगबा प्लेयर सिंगना मोबाइल नंबर 9366 490546 दा फोन तौरक्तुना एसोसिएशन असिगे थौपुरिबा एस सुरेंद्रो अतोपा मिंग नोनी दगे खंगबा यागनी हाइना चेरोल असना मखा तारे अरोइबदा मरोइबा पाव मन पिजरी आसाम के जोरात लेबा लाइट्रेट बाफुलकान पुलिस एकेडमी दा पांथोखिबा मणिपुर पुलिस के MR अमदी IRB कांस्टेबल रिक्रूट सिंह की पासिंग आउट सेरेमनी दा चीफ मिनिस्टर नोंगतोम बीरेन सु सरुक याख्रे सखंगदबा सिंगना मियोय अमगी फॉर्च्यूनर फोर व्हीलर्स मुंदुना पुखिबगी थौदोकता चेनबनी हाइबा मियोय अमगी मयुम पुलिस अमदी सिक्योरिटी फोर्स के अपुनबा कांगबू अमना रेड चथक्रे अमदी कुनमापन सुबा सीनियर्स वीमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप की फाइनल मैच दा मणिपुर अमदी ओडिशा फर्स्ट हाफ की अपीबा मतमदा गोल अमता चेनबा ngमकिद्रे
हौजिक फाउगी ओइना ISCOM न्यूज़ न पिजब मणिपुरी पाउ मतंग अस्ता लुसिनजरे मियंग ताबिरे पुनमक पमुका ना खुरुमजरी।